Nilai gogong bodol salam mudahama ke Allah yaitu surat Fatihah makiyatu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yunitibi sallallahu alaihi wasallam wa man samata kibukunofi naya dinggamuju gawau sulunaku Buhari kunyewa Buhari makadara Kelinduanin Tizam talimun Ardhura Hai tizam talimun Tizam talimun